Reka tubifurize kugira ibihe byiza mwese mukurikiye kandi mukakomeza kubana natwe hano kuri Shema Anarctique. Ikaze mu makuru yacu, ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Turi mu masaha y'ijoro ariko kandi kikaba n'igicuku. Tariki 28 ukwezi kwa 8 2026 tunongeye kubasuza cyane. Twahoze tubana muri ibi bihe, twongeye kugaruka rero muri aya masaha. Nshimira cyane buri muntu wese duteze amatwi kandi akaba akomeje kubana natwe aho aherereye hose, ndetse kandi niba uzi ko ari ubwa mbere kanda kuri like usubscribing kugira ngo amakuru yacu ajya akomeza kukugeraho ku gihe. Muri aya masaha rero twongeye kugaruka kandi tuzanye amakuru menshi cyane. Ni igifaru bivugwa ko kirasiwe runtukuru, ni igifaru cy'inyeshyamba za M23 kirarashwe none ahangaha nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Ni raporo y'amakuru rero avuga ku gifaru cya M23 cyarashwe n'ingabo z'u Burundi. Ni igisirikare cy'u Burundi FDNB, navuga ngo mentally bahanganye n'umutwe w'inyeshyamba za M23, physically bahanganye n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Iyo mvuze mentally and physical ni kubitekerezo ubona ko mento kubarwanya inyeshyamba za M23 barimo barakomeza gusensibiliza amwe mu makuru agomba guca intege ingabo z'u Burundi ziri ku rugamba, ndetse mu by'ukuri murabizi ko icyitwa propaganda mu ntambara gifasha cyane mu rugamba. Urumva mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye inkuru zikomeza kugenda zicishikana ziba zivuga yuko ingabo z'u Burundi zarasiwe ku rugamba ari nyinshi. Bujumbura yarashwe, mu myaka igiye kwirika ari nk'itanu bivuga ko Bujumbura yarashwe cyangwa se rugamba rukomeje gushyira mu kaga igihugu cy'u Burundi. Neva yapfuye, byagenze gutya na gutya. Izo ni inkuru zose nyine zagiye zikwirakwira n'ubu zigikwirakwira. Bujumbura irafatwa, ibyo byose nyine murabizi ko bikomeza kugenda bigaragara. Iyo rero ni intambara navuga ngo ibiberamo imbere, ndetse mu by'ukuri bigaragaza neza rero urugamba rugiye rutandukanye rushingira ku bitekerezo ndetse na imagination. Mu by'ukuri ibyo byose ariko bikaba bifite intego nyamukuru. Ni iyihe intego? Ni uguca intege abasirikare bari ku rugamba, intego ni uguca intege abaturage mu by'ukuri, ndetse no kwerekana byinshi cyane ko ingabo ziri ku rugamba zifite icyo nakita gucika intege. Si ibyo binzanye, ikinzanye rero no kubabwira ibyo igisirikare cy'u Burundi FDNB gikoze mu ntara Kivu y'Amajyepfo ahantu bita Runtukuru muri Walungu. Byari byateguwe ngira ngo muri video mwabyiboneye uko byagenze. Ni igifaru cy'inyeshyamba za M23 cyaje guturitswa. Ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo rero ahantu bita Walungu. Dufite amakuru ava muri akace ka Runtukuru mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za Leta FARDC ndetse zishyigikiwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB, bahanganye n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Muri iyo mirwano rero hari amakuru avuga ko igifaru cyari mu bikoresho by'intambara bya M23 cyarashwe n'ingabo z'u Burundi nk'uko aya makuru akomeza kugenda bitangaza. Kugeza ubu rero ni amakuru ahamwa cyane n'abaturage batuye hariya, ndetse itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cya guverinoma ya Kongo bivuga ko ingabo z'u Burundi zari ziri ku mirongo y'imbere zifatanyije n'imitwe y'abazahendo zateze igifaru cya M23, barangije rero barakirasa. Ndetse amakuru avuga ko ubwoko bw'icyo gifaru naho cyarasiwe rero mu by'ukuri ari mu bice bya Walungu ahantu bita Runtukuru. Icyo gifaru rero kiri mu bifaru bya BM12 cyarashwe rero ndetse n'itsinda rya Special Force y'ingabo z'u Burundi ariko rifatanya n'igisirikare cya guverinoma ya Kongo FARDC. Amakuru ashimangira ko rero iyo ari ambush yari yateguwe, ndetse kandi biza gukorwa neza, bikoranwa ubuhanga buhanitse cyane. Barangije rero iki gifaru bahita bagira ibiki, bahita bakigusha muri ambushi barakirasa. Ni bya bifaru rero bizwi nk'ama BM cyangwa se nka anti-tanks. Izi mbunda za anti-tanks ni imwe rero mu mbunda zari zirimo kwerekezwa mu rwego rwo gukora bya bitero byo gusheringa kuri front line. Bigaragara ko rero cyaje kuraswa icyo gifaru cy'inyeshyamba z'umutwe wa 23 rwose abahungu bahise bakiraraho barakirasa. Mu by'ukuri ibyo rero bikaba byakozwe n'itsinda ry'ingabo z'u Burundi kubera ko niyo makuru dufite, kuko aha Runtukuru rero
ni ahantu harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Imirwano ikomeye rero iri ahantu bita Runtukuru, ni agace gaherereye mu gice cy'amajyaruguru burasirazuba bwa teritwari ya Mwenga, hafi neza y'umupaka wa Rungu na Mwenga. Aka gace kandi kamaze igihe ari kimwe mu bibuga by'imirwano hagati ya M23 n'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Raporo y'ubusesenguzi mu by'umutekano ikomeje gusohoka ndetse ivuga ko guhera mu kwezi kwa munani tariki 26 imirwano ikomeye cyane yongeye kubura muri Warungu na Mwenga, aho Runtukuru yari mu duce twagaragayemo ibikorwa by'imirwano mu gihe ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani 2026 amakuru yaturutse mu karere ka Warungu yatangaje ko imirwano ikomeye cyane yakomeje kubera ahantu bita Runtukuru hafi ya Ruhago. Indi raporo yanatangaje ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo aribo ingabo z'u Burundi ndetse umutwe wa Sahendo barwanaga na AFC ndetse n'imitwe iyishyigikiye nk'uko amakuru abivuga. Kuri uyu munsi rero hiriweyo imirwano, icyo gifaru cyarashwe cyari cya M23 nk'uko amakuru abivuga, mu gihe rero cy'imirwano ikomeye cyane. Amakuru yo ku ruhande rw'ingabo za guverinoma zirwanya umutwe wa 23 zivuga ko zaje kwivugana rero igifaru gikomeye cyane cy'inyeshyamba za M23 rero bakaba bakirashe, bikanavuga ko rero cyari igifaru kije kuba cyatanga renfort hano kuri front line cyangwa se ku kibuga cy'imirwano. Ibyo rero byakozwe n'ingabo z'u Burundi nizo zibasiye aka gace mu by'ukuri nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza. Aya ni amakuru yemezwa kandi n'amasoko yigenga, bikanavuga ko ngo iki ari ikimenyetso cy'uko imirwano ikomeje gufata indi ntera, ibikoresho biremereye by'intambara kandi ndetse ku ruhande rw'ingabo za Congo FARDC barimo kugenda rero baca intege abarwanyi ba 23, mu gihe rero ubu ibikorwa bikomeye cyane bino baragirwamo uruhare rukomeye cyane n'ingabo z'u Burundi. Ariko kandi ni ngombwa kumenya neza amakuru yose nk'uko twabemereye ko tugomba kujya tuyabagezaho. Icyo ugomba kumenya rero muri aya makuru yacu dufite muri aya masaha muri teritwari ya Warungu nuko guverinoma ya Kongo ubu rero ikomeje ibikorwa bya gisirikare byo gukomeza gushaka kubohora ibice byose byigaruwe n'imitwe yitwaje intwaro. Izi rero ni imbunda ziremereye, kumva amantanks arimo aragenda akoreshwa kuri frontline mu rwego rwo gutanga renfort ku kibuga cy'imirwano. Amadrones ni kimwe mu bikoresho bino biragenda bikoreshwa cyane cyane hano kuri frontline. Donc icyo bishatse kuvuga rero gukomera kw'imirwano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bintu bidasanzwe kandi bikomeza kugaragara hano kuri front line. Ni FARDC rero yerekana ko ku rwego rw'indege z'intambara mwabyumvishe ko uyu munsi hari indege za M23 hari iyahanuriwe muri teritwari ya Fizi mu bice bya za Minembwe, nubwo witwa Rugaba Fidel yaje kubihakana, ariko mu by'ukuri guverinoma ya Kongo iravuga ko iyo ndege yari ya 23. Ibyo si byo nagiye kureba, ahubwo nanimo ndababwira yuko harimo harakoreshwamo ikoranabuhanga ry'ibikoresho bihambaye cyane, bifaru ndetse n'izindi mbunda zidasanzwe. Runtukuru rero ifite agaciro gakomeye cyane mu rwego rwa gisirikare. Aka gace gafite nibura umwanya w'ingenzi cyane kubera aho gaherereye, kuko kari hagati ya Warungu na Mwenga ndetse kandi kuba kari hafi y'inzira yerekeza mu bice bya Shabunda ni kimwe mu bintu bikomeye cyane. Abasenguzi rero mu by'umutekano bamaze igihe bagaragaza ko ibikorwa bya M23 muri aka karere bifite ingaruka ku buryo imitwe yitwaje intwaro ishobora kugenda rero yerekeza mu turere twa Mwenga na Shabunda. Mu mwaka ushize byagiye bigaragara ko utu duce twagiye tugaragaramo iyi mitwe yitwaje intwaro, ariko kandi muri uyu mwaka urabona ko ingabo za guverinoma ya Kongo zikomeje guhagarara kandi zigakomeza gufunga icyo nakita defense ndetse na offensive attack. Ibyo ni ibitero bigiye bitandukanye bikomeza kugenda bigaragara no kuri front line. Runtukuru rero ni hamwe mu hantu hakomeye cyane, biremezwa ko guverinoma ya Kongo n'igisirikare cyayo abafatanyabikorwa bakomeje ibikorwa bya gisirikare. Ibi kandi birimo biraba mu gihe imirwano ya FARDC Bazalendo n'abafatanyabikorwa babo bakomeje kugira uruhare mu rumwe mu kwataka imyanya barwanya inyeshyamba za 23 nk'uko amakuru aturuka hano kuri front line cyangwa se hano ku kibuga cy'imirwano abivuga. Ni igihombo gikomeye cyane rero kirimo kiravugwa muri iri joro ku ruhande rw'inyeshyamba za 23. Ni igihombo gikomeye cyane, bahuye n'igihombo gikomeye cyane rwose, ibintu ubona ko bitanoroshye cyane kuri uruhande rw'izi nyeshyamba. Donc ikiriho cyo nuko guverinoma ya Kongo ikomeje ibikorwa bya gisirikare kandi irimo irerekana umuhate n'imbaraga zidasanzwe rwose mu rwego rwo gukomeza gukumira ibikorwa by'abarwanyi.
twebwe rero tuba dukomeje kujya tubamenyera buri kimwe, tubabwira uko situation imeze ndetse n'uko urugamba rwifashe. By'umwihariko rero ibyo ni ibikoresho bya gisirikare by'izi nyeshyamba birimo kugenda rero biraswa nk'uko birimo kugenda bitangazwa n'ingabo za leta ya Kongo. Birerekana ko rero ibintu bitoroshye, birerekana ko ibintu bikomeje gusubirirwa ndabaga. Urugamba rero rukaba rushaho gukomeza kuba rubi cyane ku barwanyi b'inyeshyamba za 23. Ikintu ubona ko kitoroshye, ikintu ubona ko gikomeje gukomera cyane. Ibi byose rero bikagaragaza uburemere bw'iyi ntambara ikomeza kwiyongera nibura hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twebwe icyo turiho ni ukwamenyesha amakuru, icyo turiho ni ugukomeza gukurikirana buri kimwe. Icyo ni igihombo gikomeye cyane rero abo barwanyi bamazije kugira ibiki, bamazije guhura nacyo nk'uko amakuru aturuka muri izo zone abitangaza. Abaturage rero nibo bakomeje kugira ingaruka kubera ko uko imirwano ikomeza kurushaho kwiyongera, abaturage bakomeje kugira ingaruka zikomeye cyane. Usibye ibyo bikoresho bya gisirikare n'imirwano ikomeza kugenda yibanda ku baturage basanzwe batuye muri ibyo bice. Runtukuru rero n'uturere tuyikikije twagiye duhura ndetse n'imyimukire y'abaturage bitewe n'imirwano irimo iragenda igaruka, ariko biragaragara ko abaturage hano ngo bakomeje kwimuka ari benshi. Nibura bikavuga ko abaturage 18,700 kuva hagati ya tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi kugera uyu munsi bamaze kwimuka muri utwo duce. Urumva ko rero ingaruka zikomeye z'intambara ikomeza kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo ziragirwaho abaturage. Raporo z'ubutabazi ziragaragaza ko abaturage benshi bo muri ako gace n'ahandi hafi yako barimo barahunga imirwano irimo iraba hagati y'ingabo za guverinoma. Ubwo rero urumva ko ari ibintu bikomeye cyane kandi bikomeza gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Amakuru avuga ko rero ibyo bifaru byarashwe ndetse n'ibya M23 ariko biza kuraswa n'ingabo z'u Burundi. Ni ingabo rero navuga ngo zakomeje kwitambika imigambi ya M23 muri iyi ntambara. Byabereye mu gace ka Ntukuru kari hagati ya Mwenga ndetse na Walungu. Ibyo byose rero ni ibikomeza kugenda bivugwa ndetse kandi ni igihombo gikomeye cyane kuri aba barwanyi nk'uko amakuru aturuka muri iyo zone abitangaza. Shema Antarctique, reka tubifurize kugubwa neza muri aya masaha y'umugoroba. Uwiteka nabagirire neza, Uwiteka nakomeze kubarinda cyane aho muherereye hose. Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe, imirimo itandukanye mugenda mukora n'iby'agaciro gakomeye cyane, n'iby'agaciro gakomeye cyane. Komeza kubana namwe kabisa, n'iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kugendana namwe nk'uko twabyemeye ko tugomba kujya tubagezaho amakuru yose, nk'uko twabyemeye ko tugomba kujya tubabwira byinshi cyane. Mugire ibihe byiza, Imana umugisha nikomeze kubana namwe imirimo itandukanye mugenda mukora. Ngayo amakuru na byinshi cyane rero bikomeza kugenda biyavugwamo. Ibyo ibikomeje kubera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane, murakarama.